Hayırlı kişiler, dostlar, barınızga da selam. Nihayet kişki saat 8. Hem bu indi biz birge tapşırığı bu indi 4-nji çıgarılgıç dostlar. Mana şulay. Edegizedegi kuşulığız bizge tezrek barınızda kütem. Bilesizmi, indi şunu aytasım kile. Mana bu tapşırılarını yasay başlagaч benim internette direktga bek көп сораулар kile başladı. Sümbül, nişlepsin sen özün bu tapşırıda jırlamayısın dep. Dostlar, şunu aytasım kile. Siz indi meni jırшы bularak bilesiz. Mana alıp barışı bularak ali köbügiz bilmeydigizdir dep oylayım. Mana hazır bilesiz dostlar. Şunu aytasım kile. Indi men Qozon shahar filarmoniyasında jırшы da alıp barışı da bulup işleyim. Hem mana bu tapşırının maksadı da şu shahar filarmoniyasında işlegen eskitkiç bizning artistlarımız bilen sizni aralaştırу, көрüştürü. Demek men alıp barışı, alar menim konaklar. Mine көрем indi qo'shilasız dostlar. Barıgızga da hayırlı kişiler. Barıgızını da көрерге bek şadman. Indi afişadan көргәнсездер kim benim bugün konağım. Biz mine jır turunda söyledim de jırlayısı kilip gitti. Bir soңгы vakitlarda en yaratıp tınlagan jırlarımның birsinin qo'shimtaсын gına jırlap ötemeli yarayım. O'tqa sal, suva sal sen meni, o'zingda birdirlab yonali. O'zime bulmasang bulmasın, jonimda yoz bo'lib qolali. Dostlar, mana şu jırni, hem indi yüzlegen motor, ma'nali jırlarni boshqaruvchi Tataristonning xalq artisti Rustam Zakirov bugün menim to'g'ri efirda qonaqda. Hazır qaraymiz. Pesni zachot degani yelgisi. Men sening bilan rizolaşam ham. Salam barizga da Rustam abini salamlaymiz dostlar. Rustam abi Zakirov. Qaydasiz? Mana. Ura! Rustam abi niyat. Eshitasizmi? Eshitilar bilan. Oy, biz de sizni bek aybat eshitamiz, ko'ramiz. Butun xalqqa salom jibarigiz endi Rustam abi. Alaykum. Mavlud rahmatulloh. Rustam abi, endi g'ayiblamangiz yaraymi? Sizni jırni bir qo'shimtasin gina jırladım. Chunki shunday yaratam men bu jırni. Hali to'g'ri efirning azrak so'ngaroq to'g'ri efirda bu jırni da jırlavigizni maxsus endi men o'zim so'rarman yaraymi? Hali onsi so'ngaroq. Rustam abi, hallaringiz nechuk so'ylagiz hali? Hallar yaray, Allohga shukr. Allohga shukr, butunimiz eksan sog'. Mana bunda Mavlud to'g'ramda oila bilan motor gina umr kechiramiz. Nechuk o'za aytdingiz hali? Nechida turasizmi? Erta turasizmi hozirda karantin vaqtida? Günler turli shavlar. Men o'zim endi shul 7da turam. Balalar darslarına qarab turalar. Biz xotin bilan shul 7da 8da turamiz. Mana kecha endi azrak provolkada yurib qaytdim. Abdulla To'qayning marhum bo'lgan kunda bir 3 soat yarim ishga yurib qaytdim. Mana bugün nega barib qaytdim? Bazdan baranga qaytdim, kechirib qaytdim azrakin o'tkaraga. Anasın dan artık avulda bo'lib keldim o'zim bilan shulay turib, Qozon bilan shahar arasida endi ruxsat yozuvlari olib shulay turib. Iltimoslar jiberib, xabarlar jiberib. Rustam abi, ne aytdingiz hali? Siz biz endi sanat kişileri eğlengen bitindeki yolda şulay bit kişiler arasında halk bilen aralaşu konsertlar ne nişik ne oldular da bizni bütünümüzde ide oturttular hazır şulay bit nişik şu şimdi nişik özünüzü tonusta tutasız repetirovать etesizmi ide yoki mana moshinaga chiqib qışqırıp jırlaysizmi ne ishlaysiz? Ben aytgan shu mana bu karantinning bir 3 kun Qozonda bo'lgandan so'ng bir haftaga o'zim avulga qaytib keldim.
Ondan sonra indi elbet ilk atına gana buna bulay uzaklara gitse бар у нас да болса ойларға керектір деп ойлаймын енді былай бек көңілді түгел ма şu карантинда ғана ятып. Sayın онлайн концертлар күтеміз енді алайса сізден. Онлайн концерт деген аның сыйфаты неше керек иштелер енді ол даже екі яклы енді әйбәт сыйфатлы итеп беріп былай екен ансына біз қарсы түгел. Ну, сондай қарап була, хәзер менә шулай хәтта аппаратурасыз да җырлыйлар, шу андый концертларда бик әйбәт үтә. Мин уйлыйм инде халыкка барысы да инде сезне бик теләп тыңларлар иде. Рөстәм абый, инде менә бу тапшыруны сезнең белән инде bu тапшыруда сезнең белән бүген күрешүемә бик шат. Инде сораулар буенча да бик күп директка минем килделәр сораулар сезнең турында. Инде әлбәттә менә сез берничә сүз белән генә барысы да беләләрдер инде. Арчадан икәнегезне, ләкин берничә сүз белән шул теге ничек җырга килеп кергәнегезне әйтеп үтсәгез бик рәхмәтле булыр дип. Шулай бит дуслар, сез дә сорауларыгыз булса, хәзер менә аста язып барыгыз, мин укып барам. Менә бүген махсус әзрәк якынрак утырдым сезнең комментарийларны күбрәк укыр өчен. Шуңа күрә рәхим итегез, языгыз, ярыймы? Сәлам барыгызга да. Рөстәм абый, сезгә сүз. Мин инде үземне белгәннән бирле җырлыйм дип әйтсәң дә, ярый 6 яшьтә инде менә безнең олы абый мәрхүм Рафис абыйга тальян алып биргәннәр. Кызгачка каршы ул өйрәнәлме? Аннан соң İkinci abi benim Rasik abi şu İtalyan'da öğrendi. Benim de 6 yaşta şulay İtalyan garmında oynarga öğrengenim. Endi birinci klasta biz barganda özümün klastaşım Radis bilen rahatlanıp tuğan tillerinde jırlap bardık. Mana şu birinci klasta kirgenden beri endi özümüzün klasta ondan sonra avulunun uzişen sanatında şulay jırlap. Ondan sonra endi rayon ko'lamida jırlay başlap. Ondan sonra endi mana 88-yılda birinci tapır Tatar jırı 88 konkursunda avuldan gelip katnaştım men anda. Ondan sonra endi Оқыған жылда Қазан Дәулет педагогикасының музыка факультетында андай көпкенә конкурсларда катнашып, дипломантлар булып, шундан соң инде 93 елда халыкара татар җырында катнашып, гран-при алганнан соң мин үземне шушы җыр юлына китәргә кирәкле кеше дип санадым. Һәм бүгенге көндә инде 27 ел профессиональ сәхнәдә хезмәт итәм. Һәм без аңа бик шат Рөстәм абый, һәм инде әлбәттә бөтен халык хәзер сездән Jır küte, elbette jır küte. Şulay bit dostlar, Rüstem abi, men şunday bizning topshiriqning endi boshida nindi jır bilan şatlandırasız bütün xalqni. Endi men bunday situatsiyada birinchi topdir, men bitinde o'zim bilasan. Bitini biz birinchi topdir Rüstem abi. Yo'q, kirib qolgan telefon hali birinchi topib chiqam. Şuna göre mana Aydar abi Fayz Rahmanov ijod etgan keyin boshqarasi kela. Eldar aka yozgan so'zlarini ol jırın ismi durmuş ol sirli bir mucizedir. İsmini jırlap qarayıp neçe kelip çıgar. Gittik. Biz bek şabız sizni jırlaunuzni albatta kutamiz. Mana bunda Pışalım Şonalari festivali turunda da yazgandan. Ana jo'q eshitilamizmi ben? Elbette eshitilamizmi? Vakitsiz kıyasın, ümit dillerin Yakınlara geliriz, yakınlara. Görünmüyor kıyasın, dağılmışsın, serleger mutlisa. Akdelemin utullar vakitsiz segatler, varsıda mizgilday, uza. Uğrını kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Dağılmışsın, serli bir mutlisa. Akdelemin utullar vakitsiz segatler, varsıda mizgilday, uza. Uğrını kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Dağılmışsın, serli bir mutlisa. Ayşakta üzümde akdemi kıyasın, Ünlüyüm gelen Allah güzel. Bir canıma kıyasın, işikler sıyasın. Kırmızın serli bir muciza.
vida. Nurunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Ömrüsün serili bir vida. Sistema bezlet yakındırak gelingler, yakındırak. Yakındırak gelirler. İyi. Özlemimin utunlar, baksız saatler, orsadan izgilden eruda. Nurunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Ömrüsün serili bir vida. Özlemimin utunlar, baksız saatler, orsadan izgilden eruda. Nurunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Ömrüsün serili bir vida. Nurunu kıyıp kal, ömrünü kıyıp kal. Ömrüsün serili bir vida. Alkışlar, teşekkürler. Yazdı bir şey vermek Rüstem abiye. Biz de rahmet Rüstem abiye. Rahmet Rüstem abi. Nomine jırlağında ezrek yakınırak gelirge soruyorlar yanıyım. Tavuşunuz ezrek yakınırak gitseniz yakşırak işitilir. Bütün tamaşaçılarga, bütün bizden aravuşçılarga. Aranjör kişiler. Eşitile. Onda gittiğinde hazır jırlarga tıgınıyız. Nindi jırlarga soruyorlar. Endi bunda korta ilmayla enkeyni de kurdum. Bunda hazır şunu itemin oppağım da yaratuğu yanıp durmayı diyemi. Rüstem abi, точно sizin online konsertini kütüler bunda bütün halk. Şuşu bütün jırlarını sizden jırlatmak için bulalар ahırı. Başkar olgan kadarsın başkarımız. Bizning endi bugun bir saat endi men gil jırlagına tugul ezrek baribir sizning siyosasida kile. Shuma ko'ra endi jırlar bizda siylashir bizda shulay bit. Rüstem abi men tag'in bir so'rov kelgan edi direktga agarda meni Rüstem Zakirov jırchi bo'lmasa kim bo'lur edi ekan degan so'rov. Bu so'rovni men kimgadir bir jırchiga endi bergan edim. Ammo siz hozir endi mening do'stlar so'raylar sizdan. Nechuk o'ylaysizlar? Siz jırchi bo'lmasangiz kim bo'la olar edingiz? Ana bugünkü günde mecbur bulmayınca jırchi olmaz. Bar bu tege niddigine profesiyada işlesen de kişi bulup kalıp gerek. Endi men o'zimni jırchi bulup ketarim deb o'ylamagan endi. Kim bo'lsa da bo'lgan bor ya. Endi biz boshqa butona o'tirdik. Ana so'ng endi shuluq armiya saflarida xizmat etib qaytgandan so'ng o'rnakda klubda ishladim. Ana so'ng endi muzika fakultetini bitirgandan so'ng endi muzika o'quvchisi bo'lib chiqdim. Endi eshiktir shulay Xudoy taolo yazdırdı. Bizni mana shu jırchi bo'lib ketirgan. Mana shu konkurslarda qatnashib, endi men kim bo'lib ketarim deb bugungi kunda Şona satuşu diye. Şonani bitalani bir şey 2003 yılda bana sata başladı. Men şonani satacağım ko'proq. No, bu yıl kurdum men şonalarni, poşalım şonalarını men de kurdum bu yıl. Şundan da bek motor. Endi o sizning o'zingizdan mendidir fishka shulay bit. Sizning konsertda Benim fişke kanatı bu neydi? Şalım halkanın fişkesi oldu. Şundan da bek motor dereceli şanalar alar. Sonra göre endi 16 yıl mana şu jır festivalin konkursu o'tkazdik. Endi Allah'a şükür mana bu nindidir. Ana kıyınırak vakitlarda buldu. Bu yılda mana Allah'a şükür o'tkazdik biz ana. 12 konsertlar zalında bek şovlap ko'rilib uzdi. Tomoshachilar da qanot qildi, o'zimiz da qanot qildik. Kelajakda da mana bunga o'sha vaziyat azrak Rəddənə bir gitib, bütün jırchilar da mana o'zlari yangidan sahnaga qaytsinlar. Endi ko'pgina bizning ishchi kishilar o'zlarining ish o'rnlarida yem topib, shu turmushning qadrini bilib yashay boshlaydigan vaqt yetsin deb aytasi keladi. Allah bütün bizning tilagimiz de shu, tezroq endi konsert zallarında tomoshachilar bilan ish oshirgan nasib bo'lsin edi.
Рөстәм абый, беләсезме, инде менә мин филармониядә бит инде күптән түгел генә шулай бит эшли башладым. Һәм беләсезме, белмим, кем әйткәнен әйтмим. Менә иң беренче гастрольләргә җыенганда миңа шулай дип әйттеләр. Менә Рөстәм Закиров гастрольдә булса, бик күңелле була инде дигәннәр иде. Мин башта аңламаган идем, бит инде сез барыбер мин сезне теге сәхнәдән генә күреп, сез шундый һәрвакытта бит җитди, мәгънәле җырлар җырлыйсыз теге. Ә монда инде мин аннары аңладым. Эшнең нәрсәдә икәнен гастрольдә чыгып киткәч, сез чыннан да искиткеч юмор хисенә бай кеше, тамашачылар, дуслар, сез аны белмим, кемдер белгәндерме, кемдер беләдерме, кемдер юкмы. Ләкин инде чыннан да юмор хисе сездә бик көчле, сезнең теге шаяртулар да, анекдотлар да һәм берсен менә ишетмәдем, Рөстәм абый. Бүген шулай коллегалар белән язышып алган идек. Рөстәм Закиров ул бик шәп пародиялар күрсәтә диделәр. Мин сезгә ясаган пародияларны күргәнем бар, бүтән юмористлар, бүтән җырчы егетләр еш кына сезгә пародия ясыйлар, шулай бит. Ә менә Мәсәлән, ул сүзне кем әйткәнен Гүзәл Бахт белә дигәннәр. Беләбез. Рөстәм абый, менә пародия дигән бер нинди сезнең катнашыгыз бар? Минем үземнең ишеткәнем юк. Бармы сезнең шундый яраткан берәр кемгә менә яратып пародия эшлисез? Ишетәсе килә. Яратып менә кызганычка каршы безнең арадан менә шушы араларда гына киткән Роберт ага Миннуллин бик уңышлы шигадыр минем. Пародия күрсәткәндә аның шигадыр. Аны күстәлегенә ясыйбыз. Менә шул Роберт ага анасы инде Рашид Сабиров сүз остасы. Менә монда минем уникаль дулкыннарда әйтгән кулыма бер шигырь эләкте. Башлап карып, менә бу Фасил Ахматов музыкасы, Рөстәм Мингалиев сүзләре. Әйтик Рашид Сабиров булып сөйләп карыйм әле. Боргаланып Ага бит ул Иделкәй, ярга түгел күңелләргә кага бит ул Иделкәй. Матур эшләребез бар, якты теләгебез бар, Идел төсле талу белмәс, ярсу йөрәгебез бар. Рәхмәт сезгә. Браво! Инде Роберт абыйны шулай мин бик яратып, аның менә шу әнкәйләргә багышланган шигырьләр дә күп, шушы шигырен bir coupleten gına başkara yani kasıklarda da bir iki tapar okup o'targa to'g'ri keldi. Ankay bizni sindan olib qaytgan, sin suvunda yugan ingilik, tunlar bo'yi yo'qlay olmay, biz uskanni kutgan temir, biz uskanni kutgan ingilik, biz uskanni kutgan temir. Rahmat. Rahmat biz Rüstem abi. Менә анда Газинур Фарук шиндан искә төшергәннәр иде әле. Кемдер язды монда? Газинур абыйны мин теге пародия күрсәтебрәк түгел. Менә безнең инде 90 еллар башында әйтик, күп кенә безнең яшь җегетләребез, яшь ир башкаручыларыбыз Салават Фатхетдинов репертуарыннан җырларын җырлап, Салават Закишкә подражать итеп, инде минем кумирым менә мин 82 елларда, 80нче еллар башында, 81нче елларда Газинур абый радиодан менә бик матур җырлары белән, бигрәк тә Закировның җырлары белән бәхетен башкаласы, анасын саубуллашу, Киркәле таулары җырлары белән килеп чыкканнан соң, мин аның шикелле чәчен дә артта прическа ясап, анда бер кызык шундай чырак табылган иде. Алар Ганс Сайфуллин белән Зәгир Жаппаров, анасын Сәлим Мифтахов безнең авылга 4 кеше концертка килделәр. Һәм шунда аларның кайсыдыр авылда аппаратуралары җанып, мәктәпкә усилитель izlep gelgenler yerler şuşu. Benim ulaşımda 8. klasta gana okuyan vakit. Sonra sonra bizden teknik rabbi bulup şu Asiyapay bilen Asiyapay net bizden Asiyapay malayı şekilde jalysın sin diyenlerinde Gazinler. O koyda şeysin filan. Bu edemem. Barajda jalıyım. Yuvalı 8. klasta gana okuyanlar. Şu an ben bütün jırımını indi men özümün repertuarımını buldurgandan sonra Gazinler abidan azrak şetkere getirdim. Indi gel mana şu Gazinler abi bulup bütün timbrları, bütün başkaru olimlari Gazinur abini qilsin kerak. Shunga ko'ra bugungi kunda eng hurmat mening kumirim mana Gazinur abining butun jillarida yaratam ko'p jillarini shunga ko'ra shundan kelib chiqqan so'zlar Gazinur abi bo'lib men parodiya ko'rsatganim yo'q.
Anlaşıldı. Rahmet bize Rüstem abi. Numun endi bilem sizin yanınızda elbette bayan bulurga tiyiş. Var mı? Bayan var. Bayanğa endi sizni jırlatmışa bir nişikte bulmayı bütün kişi kütemunda şulay bir dostlar. Eydeniz Rüstem abi. Nindi jır bilen şatlandırabız. Hazır men kitaptan bana bir jırını qarayım hala. Hazır. Менә монда тере тавышка siz беренче җырлаганда бернинди микрофон да кирәкми дип яздылар берничә кеше. Шуннан да тагын бер менә сез әйтәсез килә Рөстәм абый инде ул бүген шулай менә коллегаларыбызның берсе әйтте, менә ул davulda da, yağmurda da, buranda da, uramda da, konser zalında da, koyağına bulmasın Rüstem Zakirov bir koşanda Plusovkaga, Panagramova jırlamayı deb aytdilar. Мен шушы сүзне әле әйтеп үтәсем килә. Дөрес бит Рөстәм абый? Аны мен инде bir koşanda дип әйтү, мин 4 тапкыр jırladım. Plusovkaga. Ул әйтмәгән Рөстәм абый. Юк, мен ансы аның нидән, мен сезгә şoşu özümüzün çalım turundagı jırını yazdırıp birinci tapkırap aytkanda, anın sözlerini tege singdirip öğrenip Onda özümüzün ağıldaşlar endi aşıktan aşık eşitsin dep bu endi bizning bula 2004-yılını men başkarganmın. Anasın tagı bir özümnün şoşu Altın Bars premiyasını algandan soň janımda yaz bolup kalalı jırın men endi anda tavuşka salkın degeni men şoşu jırını Ondy vaqtda yarayır Rüstem abi, ondy vaqtda. İşte konsertda men endi şoşu Altın Barsını tamaşaçılarga alып kelip görsetdim. Hem endi şuşunda şoşu jırını ağız açıp gana başkarıga tur keldi. Mena tagı 4 tapkır jırladım men. Bular endi konsertlarda nişektir şoşu ağız açıp gana 15-20 jırını tege akşarsa üçün alay turup konsert koyup bergen edim. Nindi halatda endi kayber şartlarda kızgançka karşı jırlap da bulmadım. Konsertlarında tege administratorga tur keldi. Nişesin ki turmuş şulay, gel selamet gelişkene turip bulmay. Bizim onda bir küp kollegalarımız qarıyıq. Hazır ne gördüm İlsaf, Leysen Zakirova, güzel Baxnı da görgen idik. Alsu Ululina, Aygül Bariyev. Selam barızga da Rüstem abi sizde. Selam beririz hele bütün bizim jırşı dostlarga. Bek zor rahmat endi tege. Bütünüzde jyılıştılar hazır sizning jırlauny tыңlarga. Endi men mana hazır Muhteremler Zemidinova menä munda. Şiňoňyň 75 ýyllygına bizim yakınlaşıp bile 9 ayda Naşon Akademi'nin dana zor sahnelerinde bir neçe gene takdir jırlaganım. Mana bu Fatrahman Ahmadiyev, Robert Ahmadjanov sözlerine yazılgan Saldatlar jırın nişik kelip çıkar başkarıp qarayım hele. Eýdäýiz.
Patriot yaklaşığız, şın halk jırşısı ailesinde örnek etti diyenler Rüstem Nesir jırlagan o vakitte büyük motor sözler yazanlar bizne qarapçılar bardığızga da biz rahmet Nida Rüstem Asayev da yazdı Leysem Zakirogin Naz Garfurova barısı da yazarlar indi Orşalılar da çok parılar buğay bizne şulay bit Orşalılar siz mında mı? Rahmet bulganınız için. Rüstem abi indi mine biz söyleşken idik birer sırav biremiz deyip bizni qarapçılara sıravını ezirledik mi? İli unutuldu mu sırav bizden? Sırav unutuldu mu? Sırav unutuldu. Yarı. Sıravını alaysa biriktirmeyiz. Kelesi uçrashuvda Allah bilsin. Men tag'in sizga yozilgan so'rovni aytasim kelar. Mana bolalarimiz turida, hamma oilangiz turida da azrak so'ylab o'tganlar. Endi biz bilamiz, endi xotiningiz sizning eskitga shulay yo'qtanilgan jirshi, Lutsiya Musina shulay bit. Ham bolalarimiz ikkisi de shulay yo'q san'at bilen şug'ullanarlar deb aytilgan bo'lar shulay bit. Mana ular turida azrak so'ylagiz, mana shunday so'rov kelgan edi. Bolalarimiz shulay yo'q buni san'at yo'li bilan ketsalar siz qarshi bular edingizmi yo'qmikan? Shunday tilagingiz bormi? Men ili ul hazilni olar uchun shunday bir hobbi kibikina bo'lishini tilaysizmi kelajakda da? Nechib qolasiz ularning mana shunday san'at bilan shug'ullanganlarni? Mana siz aytgancha, endi xotinim Lutsiya mening 20 yildan ortiq tog'ajir istirasında şulay motorgana professional ravishda ishlab kelgan. Endi biz o'zimizning birgalikda konsertlarni ko'pgina yillarda ishladik. Endi Lutsiya o'zining solniy konsertlari bilan shulay ko'p shaharlarda chiqish yasagani bo'ldi. Bugungi kunda Allohga shukr o'zimizning endi mana tanib turgan she'rlarimiz bor. Lutsiyanikida, menikida. Lutsiyaning da endi 100 dan ortiq o'zi bir ish topib tomoqchiga taqdim etgan she'rlari, shulay o'ng'ishli she'rlari ko'p. Endi o'zimizning bolalarga kelganda ulug'imiz Oyrat Qozon muzika uchishisining 3-kursida saksofon klassida o'qiy, o'ng'ishligina o'qib bora. Allohga shukr, endi mana binani o'zim shu Sholum Chanalar jir festivalidan endi bir 10 yillarlik boshlab bulut fleytada ya'ni ul birinchi konkursda ishlatdi. Qarag'ani o'lim endi mana shu muzika maktabida endi shu fleytada o'ynay boshlagach, anasini endi 3-klassni bitirgandan so'ng 4-klassda endi u bizga Zolotoy saksofon dedi. Biz ona saksofon olib ketdik 17 mingga. Shunda o'rgandim motorni. Anasini endi mana 9-klassni bitirgach, Qozon muzika uchishini saksofon klassida o'qirga kirdi. O'ng'ishligina 3-kursni tamomlab yetdi, Allohga shukr. Endi qizimiz Miyovsha shulay 1-klassdan belli kirdi. Mana shu 8-muzika maktabida bugun o'qiy. O'quvchisi Laysam Munirov bilan endi 7 yil shug'ullanalar. Ko'pgina konkurslarda qatnashdi. Moskvalarga borib jirladi. Endi bu yilgi o'ng'ishlarini mana shu Teginva Shoyantova kanalida Seylan
Şoyantıgıda Seylen degan Konkurs. anda televizyon. Ben şunda jingil kişiler retine kirdi ol. Ben şunday umuslar. Ular burada mı hazır? Sizin bilen mi? Ha? Sizin bilen misin onlar hazır? Yanınızda mı? Bizim bilen bu da ide bitiribizde ide Allah'a şükür. Selam versinler de. Bütünüzde. Şoşun iden soň bana pirdaşı bitkeş hatun kuhyada eýberler pişire. Soňra şurada bayramdan soň azrak tanışlap şey işep alırga isep. Endi balalarının nede şu Banket bulaydı sizin bu torifirden son. Konserttan son demek. Birinci tapkır şu Instagram'a şu prямо эфирге çıkıyor. Yani sistem abi. Gazetede karaganda da bir dulkunlanıp gittim bu nene bu. Men de özüm şu birinchi tapkır çıkkanda özümün de şunday hisler edi Rüstem abi. Hazır azrak iyelendim endi. Tanışırak. Balalardan şu yoldan gittiğinde Ayya şunday. Umuslu gana öz işlerini profesyonel derecede başkaralar eken. Men özüm şahsen hatında şolay dep olayım biz karşı tugul. Endi motor etip ijaralar eken, endi özlerinin tamaşaçılarını tabalar eken. Halk alarını yaratıp kütüp ala başlagan eken bana köpküne yerlerde şolay soruyorlar. Uluduz ayratның oynaganda ayrattılar. Kızımızın Milevşan'ın da şuna göre men bir neçikte karşı tugul. Şu işlerin profesyonel derecede, profesyonel birlikte başkasından degen gene tilekte kalası gelir. Sağ salamat mısınlar? Rüstem abi güç yılda şulay toru efirlarga diyen tilek bildireler mında. Şuna göre siz ul toru efirlar turunda uylağız ali yarım Rüstem abi. Allah bilsin. Rüstem abi men soragan jırga da mında bir neçe tapkır yazdılar ul jır turunda. Janımda yaz bulup qolalı diyen jırны zinhar için jırlap birigizeli. Şunda yaratta men ol jırны menim tigi playlistda gün sayın yangır etirgan jırlarının birisi jırlıyız mı? Ey bu jırında benim çekirim bir şey gasada bana bir neçe jırını şolay başkarga turu keldi. Mana bu soňky 4-5 ýylda birinçe uňuşly jyrlaryny ijat etdik. Endi Waziga Fatih bilen biz Rasil Agatowyň ýaşynda sızgan ýyl endi şu Ilmira Jalilova sözlerini yazılan Fizarabi Murtaza ijat etken bu bik uňuşly mana Hudaýynyň amin degen sagatyna turu keldi. Şoňa göre her wagtda men bu jyrny yaratyp başgaram. Taga bir mana şunday situasiýada da jyrlap barýar. Aranjowkasyny hazır oğlum jibarsa. Bu yerlere yakınırak kilerge değil mi Rüstem abi? İlmira Jalilova Fizar Murtaza. Yakınırak değil mi? Bir yaksın biledi canımı, uyaksın avuldan kışlara. Nice yıl yaşattı seni, elime geldi bu yere. Utla sal, suga sal silmine, yüzünde bir dırla bir yan alem. Yüzünde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalım. Utla sal, suga sal silmine, yüzünde bir dırla bir yan alem. Yüzünde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalım. Başların eylesin suyudan, sinini bekle itelim. Yanımda kalmasan kalmazsın, yandırıp bulsa da ütelim. Utka sal, suda sal sinini, yüzünde bürdürler yanalem. Yüzünde bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalım. Değiliz. Silvini yaşattın yaşlattın, elemim yarsunun tınganın. Görmesem min seni dünyadan,
Yaratmiki dese bulgandım. Utqa sal, suga sal silminin. Uzunda bir yanalar. Üzümme bulmazsan bulmazsın. Yanımda yaz bulup kalalı. Utqa sal, suga sal silminin. Uzunda bir yanalar. Üzümme bulmazsan bulmazsın. Yanımda yaz bulup kalalı. Üzümme bulmazsan bulmazsın. Yanımda yaz bulup kalalı. Üzümme bulmazsan bulmazsın. Yanımda yaz bulup kalalı. Ura, bravo, bravo Rüstem abi. Yani onda indi 50 kişi bu benim iyi yaratkan jirdi. Bir neçesi indi telefonda da şu zvanokta tura dip yazdılar. Şundan da eskitkiş motor jir biz rahmet. Bugün de ana şulay başkarganınız için bizning için bu şalımlar menamında bir köp bütünüsü sizge selam ettiler. Siz kurup barasın mı olarlar Rüstem abi? Yazıp bakanların. Ege men anda kuram endi tege anga bitirmeyim aytam et birinchi tapkir anda benim karamba keladir mende ol. Onları bu toru efirini biz indi alabilirse сохраним, hem de onları bütün komentaryalarını okup çıkarsız yarayım. Onda miyada elegen sizin arkada şın tatar kızı bilen şın tatar yigiti эфирда деп yazgan idim onda kimdir? Отзывы очень хорошие, как о человеке, как о нем, как о человеке yani. Ульяновск'dan selamlar dostlar. Yazığız koylardan qarıysız bizni geografiyani toplayğalı. Nindi şehirler, nindi rayonlar, nindi avullar. Selam Moskvadan degenler. Бик зур рәхмәт дуслар, инде шулай Рөстәм абыйга сорауларыгыз булса, әлбәттә языгыз. Хәзер шундый шәп мөмкинлегегез бар. Шулай бит инде менә кайчаннан бирле Рөстәм Закиров турында менә шуны беләсе килә иде дип уйлаган булсагыз, сорауларыгызны языгыз. Менә тагын Мәскәүдән дигәннәр. Рөстәм абый инде менә bayan turunda tagın әзрәк сораганнар иде берничә кеше. Берәр халык көендә сорыйлар бит әле менә монда. Bayanға. Жырларбыз мына. Көңілі әйтегіз бүтін халықны жырлата тұрған. Жырлата тұрған түгіл, жырлата тұрған. Енді мен теге баянда бик көңілі нендерек жырлап болар екен. Мына енді Ғазинар абай турында сөз шықты. Әйда жырлап барайық. Әйда. Керкәлі таулары. Әйдәгіз, міне Азнақай біздің білән, Биіктау біздің білән, Михайловский деген шоллылар, Мәскәулер тағын. Kerkeli avulu tayda, Biіктau yüreğinde, dağlarında sağlık kaydan, şiirlerge giderinde, Kerkeli dağları büyük bulsa da beni, Uğran birini sigen yarını, Osman'ın derdini. Kerkeli dağları büyük bulsa da beni, Uğran birini sigen yarını, Osman'ın derdini. Kerkeli avılışıp aşkınla ingen Allah, sizin gönülden iler var, bizde sabır onlar var. Kerkeli dağları büyük ustada biri, Uğran birini sigen yarını, Osman'ın derdini.
Şişmeler kasıp ağaç üstüne Şildire baktı şişmeler Silgen gibi çektiler Gelip ağlar bir usadan Ulan sigen yandım Islandım kalbim Gelip ağlar bir usadan Ulan sigen yandım Islandım kalbim Ulan sigen yandım Tuzlarını Mesela abi bütün virüslerde unutuldu indi mında dip yazdılar. Buna neyim faydalı iş işleyimiz biz sizin bilen bugün. Dağımla yazıp aldım koyradan Kırılay'dan selam degenler. Etneler bizni qarıylar. Büyük dağlar qarıylar. Barığızga da zor selamlar dostlar. Bek zor rahmet. Rüstem abi kichkinagina mening shunday topshiriqning bir ulushi bor. Tigi dosiye endi shular bit qisqa so'rovlar bor tik yoki ikki variant orasida so'ylarga kerak. Shunday bir tigi qisqagina so'rov, qisqa javob, yaraymi? O'ylamisha tezgina aytamiz bek yengil so'rovlar sizning turda ozgina shunday informatsiya to'plari shingina. Birinchisi, ovulmi shaharmi? Bugünkü günde ikisi de. Etmi meşimi? Pisi yapınlara. Meşi değil mi pisi? Dengiz mi urman mı? İkisi de yakşı. Dengiz siragerek, dengiz deyip ettik. Yarar. Bugünkü günde aktual soru limon mu imbir mi? Limon aktual olarak imbiri bir kıymet. İt mi, elle balık mı? İkisi de. No, elbette kübrek, başka imbirişisi koyusu kildi. No, gündelik turmuşta yine itni kübrek kullanırız. Yarar. Mene şunday ofitsial kostyum mu, elle sport stilindeki kiyinini kübrek uşatasız mı? İkisini de zaten bugün indi ofisiyel kostüm bararak çabuk. Çünkü kızgançka karşı tabi visim arttı. Bulay sportivni telosложение bulganda indi sportivke azı solay o şey. Urununa kara. Anlaşıldı. Tiyatr mı, kino mu? Tiyatr. Yeşil şey mi, kara şey mi? Kara şeyini kubrak kullanırız. Kara şey. Kitap mı, elle gazet, jurnallar mı? Kızgançka karşı bu songu vakitlarda mına kitabında, gazetinde ezrek okula. İnternet demek. İnternette mına şu kubra gazetinde, bulay gazetinde algan kitaplar size gerek. Tayot mu, Volkswagen mı? İkisi de iber. Yaratkan tüsünüz neydi güzelim? Yaratkan tüsü bulay yeşilini yaratacağım indi beni özü billi bularak. Bulay indi nasıl diyeyim edeyim, kora kostüm şalvardan anlasın türlü. No, eğer de kilise turgan mına indi sahne kostümleri bularak yüzünü oşayken, kilişeyken tüsünün fakat garmoniyada gana bulsun. Bulay ayırma yok. En birinchi boshingizga kelgan yaratgan rizqingiz. Yaratgan rizq mana bugün big tamlitib xotinim jonim ne qistirib pishirdi. Mana elde ko'z oldimdan ketdi. Ta'mida big tamli bo'lib turadi. Umuman nida vallahi bizga da jibaringiz lazrat qistiriblarni. Har pishini pishirib yotdilar biz bilan birgalab. Alloh bilsa jibarimiz. Rahmat. Kvartirda yaratgan bo'lmangiz. Yaratgan bo'lma. Şu bizning ikkigina bo'lmaydi, butinsini yaratamiz. Ortig'i yo'q. No, masalan, kuxyami yaqinroq, televizor bilan divan bo'lgan bo'lmami? No, ko'proq
Nida endi bugungi kunda da şol televizor bilan divan bolgan bolmayı. Endi ko'knada Yaratgan yıl faslımız. ha? Yaratgan yıl faslımız. Yaratgan yıl faslı mana menim o'zime tege yozning o'zim yozkina tugash yozdan motor endi tege moy birak mana men nishiktir binan nicha yillar iqtibor etam kuchkina mana shu avgustdan so'ng baranga olgan vaqtlardan где-то bir dekabrga qadar energiya bekshab bo'laman. Mana shu vaqtlarni yaratan nishiktir vaqtni energiya bekni bo'laman ko'p. Ярый, рәхмәт Рөстәм абый. Мин теге психолог түгел, мин бу сезнең җавапларны нидәдер теге вывод ясый алмыйм, ләкин барыбер кызыклы җавапларыгыз өчен рәхмәт. Инде безне караганнар да үзләренә кызыклы әйберләрне шунда отмечать итеп куйганнардыр. Рәхмәт җавапларыгызга. Рөстәм абый, инде менә тагын беләсезме? Люция апа кая икән? Люция апаң айтам бит кухняда. Ул менә шулай ук берничә кеше бит язды монда. Неужели бер дуэт та җырлап күрсәтмәсләр икән инде Рөстәм абый белән Люция апа диләр. Менә ул Люция апаң нидан әле гомәк биши матур гына теге җиңелчә генә кызларча гына киенгән. Мин ул менә шул кыяфәттә чыксам, насың бөтенләй теге башка яшь егетләр гашык булып, үземне татып алмаган иде. Шуңа күрә чыгармаска булдым әле яны. Ну вот, без шундый көткән идек Рөстәм абый. Менә монда беләсезме, акапелла гына алайса хушлашма дигән җырны сораганнар иде. Хушлашманың инде күптән җырлаган юк, мин теге сүзләрен оныттым инде. Башка җырларга мөмкинме акапелла? Әлбәттә, бу сезнең кичә сезнең бәйрәм дип әйтергә була, теләсәгез нинди җырлый аласыз Рөстәм абый. Endi men ana konsertlarda anasın mana bu motor gana tege akapellani bir tane bütün jırını akapella boshqarib bo'lmaydi. Tege qo'y bir tomoshachilar mana bu jırni jırlari qo'y bir jırlarga aytib tege ruscha aytsak сопровождение аккомпаниатор bilan boshqarganda motor ishiga endi akapella jırlaw uchun kuyning onun o'zining mumkinliklari bor. Shunga ko'ra endi mana men nishib kelib chiqar, oqishqoy degan munojatni aytib qarayman sizga. Hey akış var mıdır ballan? Dehin atan bilen nanan Minim ki gayr
Мин дип язаларымда бөтен халык бик зур рәхмәт, бик мәгънәле, бик матур, бик зур рәхмәт шундый матур җыр өчен. Һәм Рөстәм абый, безнең инде менә кызганычка каршы 1 сәгать үтте дип тә әйтергә була, инде тагын 8 минут вакытыбыз калган. Менә минем сезгә шундый хәзер шаярып алырга тәкъдимем бар. İndi siz elbette bik matur jırlıysiz, halk jırların, şulay akapellada bik şep hem. Lakin ezrek sizne bütün ampluada kursetesizliğe hazır bütün bizne karavuşu dostlarga zamanşa, evet, rap mı bilesiz bitinde, rap stili, bugünkü günde şulay bik modный stil, indi ayrıca yaşlar arasında, lakin bana hazır min sizge şunday iş kuşam. Rap stilinde, bana bizden vaktimiz indi ahırına yakınlaşa, bütün halkka nindidir tilekler mi, nindidir eytesi kilgen sözlerinizde bana bulay eytip kine tugil, rap stilinde okup birirge. Bulduralabız mı Rüstem abi? Ayda, turşup abi. Мен даже әзмәк сезгә музыкальный теге сопровождение да әзерләп куйдым. Хәзер ишетелсә, хәзер куеп карыйбыз, ярыймы? Мин аңа яралырмы микән? Хәзер. Сез не обязательно аны ул фон булып кына бара, сез аңа игътибар итмәгез, ярыймы? Но башын гына ишетеләме сезгә? Ишетеләме? Бар азрак. Ну, это уже может, да, подвигаться. Bütün dostlarga ederiz. Söyleşiler ne sayıda ettireceksiniz? Hayır, hazır. Hayır, dostlar. Boşalar. Deydi. Bunu düşünme. İşitiler mi? Hayırlı benim dostlarım. Rahmetinden bir saat bulganı için endi bu karantindan olmanızda o'tib bütünüzge şoqlik vaqtlar dilab qolam. Allah bilsa sizin bilan sahnalarda zulmat turmushda quvamlarda tuvajirlarimizda ko'rishimiz yaxshi degan tilakda qolam. Ham qolamiz deb kimya bilan. Rahmat. Big over işiydi bu, big over birimi Rüstem abi. No endi mene like'lar mında gitti. Barısı işitildi mi sizge Rüstem abinin sözleri? Benim big şey buldu Rüstem abi. Big zor rahmet. Big ko'ngilli uchrashuv bo'ldi, shulay bir do'stlar aralashuv bo'ldi. Aytasiz tag'in mana azroq vaqtimiz bor. Самый крутой rap degan Rüstem abini maqtaymiz, yozamiz hozir motor so'zlar, shunda orasida menga da qistirsangiz bo'lar, mening da bek ko'nglim bo'lar. Rüstem abi sizga shodmisiz bugun meni bilan shulay yashab o'tirib? Oy, bek joyli, bek motor, men aytam bet, dege do'pqinlangan edim. Dege hali konsertga chiqar oldimdan da bulay hazırlanganim yo'q. Bugun erta bilan qilsam da tag'in jamoada qanday shunib tishlarini chistardim. Aytam sen bilan tishlari oppoq bo'lib turar, meniki ham aytaman, qimdan keyin bo'lmasdi. Abi bir qanday hazırlanasan sen deb aytib ta qo'ydali. Tirishdik endi qanday. Rüstem abi biz de rahmet o'zingizga. Ham endi tag'in bir aytasim kela, mana onlayn konsertni da endi siz bir yo'sag'iz endi yaraymi? Chunki xalq kuta, men o'ylayman, bek ko'p kishi u konsertni qarar edi. Durust aytami do'stlar? Aytasiz shu Rüstem abining o'zining endi direktini yozig'iz yaraymi? Rüstem abi konsert qo'yig'iz deb sizning jurlarni tinglaysi keladi, biyisi, jurlaysi keladi deb sizin bilan birgalab. Men o'ylayman, endi skubitir shulay yozsag'iz, u hech cheksiz endi andi konsertini yasayashab bek motor jurlaysiz deganda arshalar shunday молодец, rapper super degan. Mana Rüstem abi sizga yangi janr topdik.
Концертта да шулай бик әйбәт килеп чыга, шуңа күрә шундый җыр да ясарга кирәктер дип уйлыйм мин яңа сезонда. Уйлап карагыз әле, ярыймы? Икегез дә яраткан җырларыбыз дигәннәр, менә миңа да әзрәк мактау сүзләре Тәртип радиосының якын дусты булганы өчен рәхмәт, рәхмәт Тәртип радиосы, сезгә дә зур сәлам. Филармония, әлбәттә безнең шәһәр филармониябезнең белән Мәскәүлеләр концерт көтәбез дигәннәр, барысы да концерт көтәләр. Рәхмәт дуслар, зур рәхмәт. Рөстәм абыйга инде тагын бер кат исәнлек, саулык сезнең гаиләгезгә, гомумән бәхет, шатлыклар теләп калабыз барыгызга да, инде балаларыгызга да уңышлар. Бик, конечно, Люция апаны күрәсе килгән иде, но качырдыгыз, күрсәтмәдегез, Рөстәм абый. Тулы шиша минем гаеп түгел, хатын үзе айран бар чыгар әле менә мотор итеп әзерләнеп. Инде Сезгә бит инде вообще җиңел бит инде. Сез гомумән гаиләгез белән бергәләп бер зур концерт ясый аласыз, онлайн концертны да. Инде мин уйлыйм, тамашачылар бик яратып карарлар иде. Рәхмәт, Гүзәл апа, рәхмәт. Шуның белән Рөстәм абый вакытыбыз инде бетте дип әйтергә була. Берничә генә сүз әйтим инде, рәхмәт сүзе. Бик зур рәхмәт шәһәр филармониясенә менә шулай тамашачылар белән, безне яратып тыңлаучылар белән очраштырган өчен, менә шулай мотор итеп әңгәмә корган өчен сиңа зур рәхмәт. Алга да инде менә шу очрашуларындалар, әйтик, дистанциялы очрашулар теге сирәк кенә булганда күңелле дип беләм инде. Безнең инде шулай шу карантиннарыбыз тиз генә бетеп, тамашачыларның күзләренә күз карап инде сәхнәләрдә һәм башка бәйрәмнәрдә очрашырга ясын дигән изге теләктә каласы килә. Инде ул демәк биши барыбыз да сау сәламәт булып, гаиләләребезне булсын авыртуга биришмичә, мотор итеп яшәргә ясын дигән теләктә каласы килә. Инде алдагы бәйрәмнәр белән менә хәзер ураза башланалар булса, аннан соң җиңү бәйрәмнәре. Инде аннан соң инде җиңү бәйрәменнән соң минем туган көн анда котларганбыз. Аннары минем туган көн. Бик зур рәхмәт. Тагын мәгълүмат дуслар, 22 апрель көнне без шулай филармония артистлары белән минем туры эфирдә ретро концерт ясамакчы булабыз. Әле аның афишасында күрерсез. Барыгызны да көтеп калабыз, ярыймы? 22 апрель көнне сәгать 7дә рәхәтләнеп барыбыз да белгән җырларыбызны искә төшерербез, җырлашып утырырбыз. Шуңа күрә рәхим итегез, һәм Казан шәһәр филармониясенең аккаунтында да безнең бөтен афишалар бар дуслар. Аларны карап барыгыз, ярыймы? Концертларыбызны карасагыз, инде без бик бәхетле булар идек. Рөстәм абый, 10 секунд калды, сау булыгыз. Рәхмәт барыгызга. Сау булыгыз, сау булыгыз.